Ja sanjam letnju školu da bi spavali tamo 7 dana i razgibali i igrali. A ti? Dok srce raste, a naša crta, škola i dvorište su centar sveta, škola mora uvek da radi, život se gradi, ipak smo mladi. Dok srce raste, a naša crta, škola i dvorište su centar sveta, škola mora uvek da radi, život se gradi, ipak smo mladi. Ljubavi jedine zovu se ledine, ljubavi jedine zovu. Ljubavi jedine zovu se ledine, ljubavi jedine zovu se ledine. Kako ti sanjaš letnju školu? Zamislite jedno naselje koje je zamišljeno i izgrađeno na mestu gde je jedini stanovnik bio zvižduk vetra. Zvali su ga Ledine. Kao i na svim ledinama, pritisnutim širinom neba, polja i letom poneke ptice grabljivice, tako je bilo i sa ovom ledinom sve do 1961. godine. Vožnjom, dodeljenom autobuskom linijom, stanovnici Ledina mogli su da se udobno smeste i pročitaju dobar deo neke knjige ili prosto uživaju u pustim krajolicima danas poznatim kao Novi Beograd. Zamislite to naselje u svojoj celosti. U Šahovskom polju od 16 ulica zamislite jedan dispanzer, jedan vrtić, jednu prodavnicu, jednu pijacu, jednu mesnu zajednicu i jednu školu. Zamislite da u Šahovsko polje dolaze ljudi sa svih strana, svih vera, različitih boja kože i različitih maternjih jezika. Zamislite, dolaze da žive jedni sa drugima. Kada pomislim na svoje detinjstvo, prvo pomislim na period pre polaska u školu i svo slobodno vreme koje smo tada imali. Zapravo se već tada sve vrtelo tu negde oko škole. Najveći deo svog vremena provodila sam sa dečacima iz ulice, upravo tu u našoj ulici. Proverivanje kroz ograde i dovikivanje naših imena, boravak u mom pa u nečijem drugom dvorištu bilo je naša svakodnevnica. Ipak najviše vremena proveli smo tu u ulici gde je i škola i školsko dvorište. Naš blok je sa kućama, a oko nas nalaze se blokovi sa zgradama, čuvenim meandrima i kiflicama, između kojih se nalaze brojna igrališta. Sva su ista, neka više ili manje naša, više ili manje bezbedna. Najviše sam voljela da visim na glavačke sa banane, to su zapravo savijene merdevine u luk. Isto tako bih legla na pod u kući i gledala u beli plafon sa kojeg je visila lampa i maštala kako bi bilo super da mogu da hodam po plafonu i da je to moja soba, koju nemam. Preko puta kuće nalazilo se drvo sa čudnim zelenim plodovima. Nešto nalik zelenom kokosu koji kada razbiješ iz njega počinje da izlazi bela lepljiva tečnost. Zvali smo ga zmijsko mleko, ni sama ne znam zašto. Na to drvo kao i na obližnju trešnju penjala sam se bez dozvole. Kada pomislim na sebe u detinjstvu, pomislim kako sam bila neposlušna. Stalno sam bila napolju, a majku sam dovodila do ludila svojim najavljanjem gde sam. Ona mi kaže da sam bila znatiželjna. U sred igre u kuću bih više puta utrčala po parče hleba, jer nisam gladna. Nisam bila gladna hrane koliko igre sa društvom koje je u toku. Nisam želela da prestane.
Kao što ni rad koji sprovodimo danas u Škogradu, ni gladan ne napuštam, ali ipak nešto u društvu pregrizem. Prostor i sloboda su mesta na kojima sam bila i još više ona na kojima nisam. Prostor između ničega i nečega, zategnuta želja. Odrasla sam na selu među biljkama, učile su me regeneraciji i strajnosti. Nekada ih namerno ne zalivam, osuše se i onda gledam kako se iznova stvaraju listovi. Istrajnost života. Mogu li i prostori da se regenerišu? Odrastanje na selu mi je kreiralo čežnju. Blizu moje kuće je autoput. Zamišljala sam mesta u koje idu ljudi koji su prolazili. Kretanje je sloboda. Ulazak u Beograd tim istim autoputem je vožnja po pisti uz letanje. Sloboda je dolaženje i odlaženje, stalno stizanje. Ulazak u otvoren život, misao oblikovana distancama koje se ne mogu prevazići. Detinjstvo je neki melanholičan doživljaj sveta, građenje sa tom melanholijom, pokušaj da se negde stigne i da se zadrži. Ne vjerujem da sam baš razmišljala o slobodi kad sam bila mala. Mislim da sam je tada nekako samo osjećala ili doživljavala. Mislim, to je bila neka sloboda kao da mogu da se družim sa kim hoću ili da odem gdje god moje noge mogu da me povedu ili moj bajs. Možda mi je to zajedničko sa djecom na ledinama. Iako je taj svijet nekako mali, nisam ja odlazila sa svog sela nešto često, to da mogu da istražim bilo koji ćošak tog prostora, da u bilo kojoj šumici ili na nekoj livadi mogu da osmislim igru, bilo je dovoljno bilo je dovoljno za mene, bilo je dovoljno za sve moje drugare. Desnu nogu naskloni je, stavi desnu nogu na mrdaje, igraj poki, okreni se i to je sve. Jednom 40-ak godina unazad vidim se na ulici. Ulica je puna dece, čujem graju, igramo se, neki se jure, neki igraju između dve vatre, neki traže lopticu za badminton u visokoj živoj ogradi i ciče od smeha. Dvoje se jure, neki sede na ivičnjaku i grickaju suncokret. Odzvanja neka bije, lopta na mestu nije. Neki igraju klikere, crne im ruke i kolena. Neki se samo smeju kad se pogledaju i samo se zacrvene. Naselje je tada bilo drugačije. Ulice su bile šire, kuće su bile manje. Automobil je retko prolazio ulicom. A kad ga vidimo s vrha, neko vikne kola i svi se sklanjamo sa strane hvatajući rekvizite. Drveće je bilo manje, bilo je puno cveća. U proleće je mirisao jorgovan i mamio je napolje. Ulica je bila mesto susreta, igre, druženja. Svaki dan smo bili na ulici. Tu smo dočekivali roditelji koji se vraćaju s posla i hitro ustajali iz betona da nas pred svima ne opominju. Svi smo se igrali zajedno, i veliki, i mali, i beli, i crni, i muški, i ženski. Pili smo vodu na jednoj česmi koja je bila najbliže
Često smo ručali jedni kod drugih, nekad sedeći na podu jedući iz jedne velike zajedničke tepsije. Još pamtim te mirise komšijskih kuća, jezik, običaje. U toj atmosferi sam se osjećala slobodno, prihvaćeno, svaki dan drugačije, zabavno, kao san. Kroz Škograd danas živim taj san. San u kome je sve moguće, u kom se radujemo jedni drugima, gradimo odnose poverenja, uvažavamo se, igramo, smišljamo, dogovaramo se i nastavljamo da učimo i rastemo zajedno. Možda letimo? Želim da vam ispričam bajku o 3 devojčice koje su odrasle i maštale među betonskim kutijama, asfaltiranim ulicama i dvorištima. Svakog jutra odlazile su u svoje skrovište omeđeno betonskim zidinama. Međutim, čim su otvorile vrata zajedničkog dvorišta, umesto rigidnih sivih konstrukcija za čišćenje tepiha, videle su tobogane, ljuljaške, baštu sa predivnim ljubičicama i gomilu skrivenih kutaka za igranje. Hajde da letimo, povika plavooka devojčica po imenu Sara. U istom trenu 3 devojčice su krenule da lete kroz livadu ljubičica. Sa njima poletele su i lastavice, potrčali su i zečevi i veverice, a i ona mala komšijska maca im se pridružila. Pa šta radite ovde? Sva deca su u magičnom dvorištu preko puta, povika dečak s kojim su se povremeno igrale žmurke među betonskim zidinama. Sve 3 su sletale na vrh zelenog brda i pogledale ga u čudu. Pa zar ima druge dece u našem komšiluku? Gde je to dvorište? Upitale su. Nisam ni ja znao, ali izgleda da su se svi krili u tajnom magičnom dvorištu, odgovori dečak. Ajde, pokazat ću vam. Istog trena pojurili su prometnim ulicama ka zelenoj kapiji preko puta. Kapija se otvarala lozinkom "Igrajmo se slobodno i neposlušno". Nakon što je dečak izgovorio ove reči, vrata kapije su se otvorila. Nikad nisam videla toliko dece na jednom mestu kao tog dana. Kamera, ton, tišina, akcija! Ćemo sad biti u školi, ovako, i ja ću kažem, ljudi, ajde, kad se završe časovi da idemo oko Vladinog spomenika da vidimo šta tu piše, nešto mi zanimljivo. I ono kad su završili časovi, mi idemo, vidimo nešto ispod svetli. I slučajno ja pretisnem i to nas usisava i vrati nas u prošlost. Ali je dobro, vrati. Gde ste me doveli? Je li to ta škola? Sve je u redu, ljudi, znam gde... Ne znam gde smo. Da li može letnja škola da bude u nekom drugom dobu? Može. U kom? U jesen. Gde? Bilo gde. Jedna slika iz davnih dana urezana mi je u sećanje. Autobus 71, zeleni venac, ledine. U autobusu polepljeni plakati, crteži, pitanja,
razmišljanja, zamišljanja, šeme. Tu smo se zakupili i poznati i nepoznati, zainteresovani za Škograd. Svi čitamo, zamišljamo, razgovaramo. Zaneseni razgovorom već smo stigli. Izlazimo i otkrivamo putokaze, iscrtane linije, na raskrsnici krug. Svi uzbuđeni koračamo ka školi, prateći te linije, obilazeći oko kruga. I danas ta ulica, Ledine, dvorište, škola, obojena susretima sa decom i odraslima, nije više tako daleko. Ta ulica je postala naša ulica, to dvorište naše mesto. Kada se susretnemo, svi smo kao kod kuće. Škograd za mene jeste kuća. Tu se osjećam dobro. Kratko je trajalo ovo naše druženje. Mi bismo voljeli da duže traje i da nam bude još zabavnije. Jedan od najboljih trenutaka u životu je kada ti novi prijatelji postanu najbolji prijatelji. Shvatili smo što znači reći najbolji prijatelj. To znači kada ti pomažu da prevaziđeš svoj strah. Uvek staju na tvoju stranu i cijene tvoje ideje. Ove dane ne bismo menjali ni za šta na svijetu. Za kraj druge školaboratorije bilo je teško rastati se od tako dobrog društva. Ali vidimo se u školskom dvorištu.